empa e se le dilemo tse ngata boholo ba bona ba tshepetse ho parafini ho phela o iphuthumatsa. Aniki Khumalo e sale a rekisa parafini ho tloha a fihla sebakeng tsena o re ditheko tsa parafini tse ntseng di nyoloha di thefula bareki ba hae. Ke rekisa liter 22 ranta nna ke kry only 3 ranta fela ene parafini ke lebeletseng gore ya mphidisha ka moga e kgona gore bana ba kgona go khera ke kgona go rekela bana borotho a ke bereki ke sepheji parafini ya lo go itura ka mogona re tsebe gore re chabele kae. Moahisane wa Khumalo Pinki Ngwepe o re karolo e kgolo ya ditšhelete tsa dithuso tsa mmuso eo lelapa la hae le iphedisang ka yona e fella ho parafini. Parafini ke rekile 2 liter enja 2 days re tlhapa le ge re apeya 2 days parafini ya fela sontsonya ka engwe so ke bona e ntshwara ka mogomong ka re ya tura. Jwale baahi ba se ba phela le ho pheya ka ho iphuthumatsa ka mollo wa patsi. Le ha hoja basebedisi ba petrol ba imolohile fela ba parafini le diesel ba alla haholo dikgwebo tse sebedisang diesel e nngwe ya tsona ke kgwebo ya dilori tse hula makoloi. Le ha theko ya petrol e theohile ka 12 cent litara, theko ya diesel le parafini e nyolohile. Litara ya diesel e nyolohile ka 98 cent. Sena se thatafatsa tsamaiso kgwebong ya Rerane Mapholi e leng mokganni wa lori e hulang makoloi. We are suffering. It's too much. More especially a person like me, I'm working on a moonshot towing. We work on a towing company. So we come across challenges where it's like in order to get money, you must buy petrol so that you can go and follow where the car is. Mapholi o re o qetella a sebetsa dibakeng tse mabapi hobane ho ya hole o lokela ho tshela hangata. O re ka lebaka la moruo o fokolang ho boima ho yena ho nyolla ditefello ka ha a tshaba ho lahlelwa ke bareki. I know that I'm affected and I also know that even the person that I'm going to assist is also affected. So if I increase the price, you know very well that government is not doing anything about that and they're not even raising the salary for people. So it's highly impossible for me on my side to increase the money. Litara ya diesel Gauteng e ne le 17.25 cent ka Pherekgong, ha jwale litara e se le 22 rand. Jwale ha re bone hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e kwala hore nya bohlano. Randa ya fokola papisong le dolara jalo ka ha batsetedi ba emetse phatlalatso ya banka reserve ya America ka qeto malebana le sekgahla sa tswala. JSE kwezi diabo di sa sebetsa hantle mo all share index e lahletsweng ka persente. Ditheko tsa oli e dala Brent di nyolohile ka diperesente tse fetang tse 2 ka mora hore Commission ya Europa e bontshe e tla etsa dikotoqobello ho Moscow ho kenyeletswa le ho ntsha oli e tswang Russia lenaneng la yona nakong ya dikgwedi tse tsheletseng. Bokamoso ba papadi ya bolo ya basadi Afrika Borwa bo itlilo ba tjhatsi molaodi moholo wa tsa papatso sehlopheng sa Kaizer Chiefs Jessica Motaung o dumela ha tla ba le tsusumetso e matla dihlopheng tsa professional naheng hore di be le dihlopha tsa basadi. Jessica o thontse ho ba karolo ya komiti e hlophisang ntshetsopele papading ya basadi Afrika ho thongwa ha hae ho eketsa lenane la ma-Afrika Borwa maemong a fapaneng ho CAF mme le ha o le jwalo o tla nne a tswele pele mosebetsing wa hae sehlopheng sa Amakhosi. Papadi ya bolo ya maoto ya basadi ke engwe ya dipapadi tse bonang kgolo e potlakileng lefatsheng. Afrika Borwa ke engwe ya dinaha tse kentseng letsoho kgolong ena ka ho theha ha diliki tsa lehae. Le ha o le jwalo ho na le ngongoreo ya ho sebe le seabo ho tswa dihlopheng tsa professional ho theha dihlopha tsa basadi. Le ha papadi ya bolo ya basadi e ntse e phahama, tebello ke hore boteng ba dihlopha tsena bo ka phahamisa maemo a tlhodisano. E tla boela e hohela bathusi ba ditjhelete ho potlakisa tshebetso ya ho theha liki ya boemo bo phahameng. Motaung o boetsa netefatsa hore sehlopha sa habo sa Chiefs se tla etsa tsebiso ka ho nka karolo papading ya bolo ya basadi haufinyana. We are looking forward to it as a club to make sure that we participate in that space because we know the importance of women's football and understand the history of where it comes from. But most importantly, want to be part of the new era of where it goes. Motaung kgetho ya hae e tla ka mora hore a be sehlopheng sa CAF se neng se emetse dinaha tse 17 ka 2019 e le ho potlakisa ntshetsopele ya bolo ya basadi kontinenteng. O tla ka tsebo e kgolo tsamaisong ya bolo ya maoto mme o tla tsepamisa maikutlo a hae ho tsa ditjhelete papading ya basadi.
The important thing is injecting finances into the sport, because with the numbers, to reach the numbers that we want, we need to be able to invest in the game and also attracting new audiences. I think that's also important. Motaung o tla qala ka mosebetsi wa hae hang nakong eo ho tla ngotshwarwa tlhodisano ya Africa Women's Cup of Nations ka kgwedi ya Phupu naheng ya Morocco. Lebang SABC News, Johannesburg. Re ntshetsa taba ena pele ka buisana le ena Jessica Motaung eo re nang le ena mona diphaposing tsa rona tsa kgaso. Ausi re wa mela ditabeng tsa rona tsa Sesotho SABC2. Ke a leboga ntate. Maafrika Borwa a itumetsa haholo ka ho thongwa ha hao ebile re batla ho tseba hore na o tlo qala neng. Mosebetsi wa qala as the minute o thola position, but ke emetse hore re kopane re bile di meeting re ke re bua le cheledi ya rona re ke re bone mosebetsi o tla tsamayang. Ha ka re tlhalosa hore komiti e o thontsweng ho yona e ka ba mosebetsi wa yona keng? Committee has been put together, a strategic committee to make sure it's a vision ya women's football, to make sure we make that the implementation of that vision is in place. Ho hodisa bolo ya basadi. Bolo ya basadi Afrika. Wena mhlomong mosebetsi wa mo committee na o so tseba rena o tla etsa eng? Ke tla bua le bona ke utlwe, but I think ha ke sheba mosebetsi ko wetsang ko Chiefs le mo PSL ko go hodisa bolo ya basadi in terms of the investment, re tlise tšhelete, re tlise di sponsor, re tse marketing e kgolo ya bolo. Ha re sheba di challenge di phephetso papading ya basadi Afrika haholo kwano Afrika Borwa. E ka ba mhlomong o bona hore ke eng e bang mosebetsi o sa le mokae e bang tlamile re o etswe? Mosebetsi o moholo, and that's why I think ba re kopile gore re tlo sebetsa, and I can see le mo hae mona re need a sponsor, re need investment, re need to develop the game, you know what I mean? So I'm very excited gore re ka kgona sebetsa kaofela. Jessica le mo di pedi fela. I mean, we have to start somewhere, and 2 years re tla bona gore mosebetsi o tsamayang. Re le ra kopa maikutlo a babuhi ba SABC2 hore ba ntshe maikutlo a bona hore na jwalo ka o thongwa ha hao ho bolela eng papading ya bolo Afrika Borwa. Mohlomong ha ke utlwe na ba reng ebile re tla tswela pele ka puisana rona. Nna ke le Tebo Kubeka ke re ho kgetho ha Jessica hore e be moemedi. Mohlomong o ka thusa ka hore yena o tla maybe ka di skill tsa nang le tsona bakeng la experience ana le yona ho bona hore bola rona e tswela pele re South Africa. I wish you all the best, Tebo Kubeka. Thank you. Nna ke bona ile ntwe ntle haholo ha go kgethwa House Jessica hore e tle bena modula studio mo. Empa tshebetsong eo ya hae ke rata ha fela a ka re thusa ka Kaizer Chiefs le Orlando Pirates hore le yona di tsona ke di be le dihlopha tsa batho ba bomme jwalo ka sehlopha sa Mamelodi Sundowns. Ke a leboha. No, and it's exciting, it's humbling, and I get I've got the position, but ke a utlwa ntate bua ka Kaizer Chiefs le team ya bomme ba Kaizer Chiefs re ntse re sebetsa officing to make sure gore tla ba re etsa di announcement ka team ya rona ya basadi. Mhlomong o ka ntshebela rona announcement le ka etsani? Towards the end of the season, beginning of next season, I'm very excited about the work and I get hore Linda officing team ya rona. I just think the sponsor, the structure Hona le dihlopha mona o PSL bane hula ba teng phatlalatso hore dihlopha tse bang ha dina side la basadi di kana tsa thibelo participate go CAF season ena e tlang. Mohlomong hlopha tsa Afrika Borwa ka Mbo Royal AM bo Cape Town City di kana tsa kena le zona o CAF ha o sheba tsele di leng ho yona lokong. Ebe mohlomong di ka thuswa jwang ha di ka kopana le maemo a? I think obviously well CAF understand the timeline and what are the processes for the team the teams tsa basadi. But I think a lot of the teams ke bona le that is team Sugazilena Sanali team, I think Maruma Kalanse Lebona, so Yantabisa already team dia sebetsa. Na mhlomong banyana ya ho AFCON ya basadi
e ka ba mohlomong ha o sheba rona ke eng ba mohlomong le ka thusana le yona le mokotlisi Desiree Ellis ho lokisa mona go sehlopha e be se tileng jwalo ka ha re lokisetsa AFCON ka July? Tshwantse ke re Desiree o etsa mosebetsi o lokileng ke thabile, but I'm very excited go ke kopane le yena ke bue le yena go utlwa gore re ka mo thusa yang. It's very nice go bona gore also re na le di teams tse tshwanang le bo Botswana ba batjha, and already AFCON is now 12 teams instead of the teams 80, so re thabetse gore ya gola le yona, but I'm hoping gore le yona South Africa e tla retsa proud. Jessica, re le buile haholo ka nako ha o hlemme e ke re o lakaletsa mahlono re mosebetsing wa motjha. Ke a leboga, tshwantse ke lebogele president ya rona ya CAF Ntate Patrice o etsa mosebetsi o lokileng kontinenteng, ke lebogele bo Ntate Khoza, Ntate Motaung ba re fileng meetla ya rona gore re sebetse mo PSL di platform di mo, and I look forward go sebetsa le Ntate Jordan ko SAFA gore re godise papadi ya basadi. Jessica, re le buile haholo. Go lebogile nna. Thank you. Pejana re ra kopa maikutlo a lona ka o thongo ha Jessica Motaung komiting ena ya CAF o ntshetso peleng ya basadi bolong ya maoto, maikutlo a lona e bile a latelang. Ho Twitter, Chacha David Oupa o re Jessica Motaung o holetse tlasa lerato la bolo mme o tla thusa dihlopha tse nyane Afrika Borwa. Buse Mshwadi ba yena o re ha o ka engwa ka maoto dihlopha tsa basadi naheng le tsona di tla eketseha. Mola ho Facebook ho Makwaqaza o re ho thongwa ha Jessica Motaung ho tla thusa dihlopha tsa bolo ya maoto Afrika Borwa le ba dihlopha tsa bolo. Isaac Mulo yena o re ke mohato o motlaholo ebile o tla thusa bolo ya maoto Afrika Borwa hobane Motaung o na le boiphihlelo bo bongata. Temetsana Khiba yena o re ho thongwa ha hae ke kgatelo pele le kananelo ya boiphihlelo ba basadi bolong ya maoto. Haile Mbalentembali Mphaso yena o re taba ena ke e thabisang haholo ebile sena se bontsha hore basadi le bona ba ya tsotellwa mme phetoho e tla ba kgolo lehlakoreng la basadi bolong ya maoto. O ka bela fumana ditaba tsena tsa rona ho YouTube ka SABC ditaba -dikgang, ho Facebook account ya rona ke ditaba_dikgang SABC, Twitter account ke ditaba_dikgang. Ati o ka bela romela video ya WhatsApp e sa feteng 30 seconds ho 073 818 0674. Hakalo mifo o sa ntse bolipi bja latela kana mane tshehla fihla nakong e tlang. Hayate.